wathatha kuzo izilonke izilwane esihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni esihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushiswa e-altare. uJehova wezwa iphunga elimnandi. uJehova wathi enhlizweni yakhe, angisakuphinda ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu, ngokuba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Angisakuphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Mhlaba usekhona, tshala nokuvuna, makhaza nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku abuye kunqamuka. Yileli izwi lakho Nkosi, alithunyakana. Isivuno sesibili, ivangeli likaJohn. Kwakhona othile ogulayo, Lazaro waseBethania, umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMartha. uMaria kwakunguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Omnewabo uLazaro wayegula. Inkosi kusufunda nokulalela kwazilayo kuze kube phakade. Amen. 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 Uyalalelwa usomana nomisimo esifundileyo uverse number 20 kuya kuverse number 21. Bible lithi ke uNoah wakha i-altar. Noah wabuka umkhumbi avela kuwo, waphinde wacabanga abantwana abashiye ngaphandle, wacabanga abantwana bakhe abaphuma kumkhumbi. Wase ebona ethi Nkosi u-Ema, wacabanga abantu abangcono nababe-right kodwa abangasekho bedliwa amanzi. Wacabanga umsebenzi izandla zakhe akumkhumbi. Wasehlala ecabanga ukuthi what can I do for that? Bible lithi ke wase-enza i-altar. Mayelaphi i-altar wase-inga, Bible lithi wa-inga ilwanyana ezihlazekile kuba zona zibe ngumnikelo wokushisa. Bible lithi washisa umnikelo, wawenza umnikelo ewenziswa ngokucabanga ukuthi ngiphunyuke kanjani. Enziwa ukubona ukuthi abantu abangcono, abantu aba-right abekho masali. Ecabanga ukuthi abantu ababezindlu ezi-right kodwa ngaloyo mkhumbi lokhu engwakhile ngasali. Waseletha umnikelo kaNkulunkulu. Ngikhavale indaba yomnikelo. Ngamlithi-ke uNkulunkulu umnikelo kaNoah wathi mayewuzwa walalela iphunga lawo. Asifundeni le ndaba bazalwane. Uverse number 21. Khona wamemezela nje lona alimemezele kakhulu. Iphunga lalawo mnikelo lamthokozisa uSimakade. Hlobo lomnikelo elenziwa umuntu ebabaza ukuthi ngiphunyuka kanjani. Enikela
enhliziyweni yakhe umhlaba angisawuphinde uqale Obakholwa. Sho. ngenxa yabantu. Umnikelo iphunga lawo lamenza uNkulunkulu adecide. Lenza uNkulunkulu wanquma. Oh, ngithi umnikelo sonikela bese uNkulunkulu adecide. Wanquma wathi uNkulunkulu kodwa ke ngenxa yalo mnikelo angisophinde ngibisa abantu ngamazi. Umakhola ake sifundele umnikelo okhuluma. Umnikelo othekhala ithi njalo ngoDisemba kuyafiwa. Kodwa namhlanje umnikelo ozokhuluma. Akenza umnikelo uNkulunkulu mayeziphuma athi kusukela namhlanje kuleli khaya aseke kufiwa ngoDisemba. Sinikela umnikelo ozothi mshothoye lapha ekhaya njalo lapha ekhaya akuganwa lapha ekhaya akuganwa anele uNkulunkulu ezwe iphunga lomnikelo afela ngisande sesizini athi noma kumboniwe kodwa iphunga lingenza ngisho awumakholwa bese abasalwa bese ngiyanquma beklenge mama bethwala umnikelo namhlanje ake umnikelo ozokhulumisa uSimakade. Basifungathi kaJohane isahluko ke unamba 11 verse number 2 beluzile wena mama lapho khona ngoba senifuna ukuqeda ngafisha uverse number 2 umnikelo wasi uNkulunkulu kumshintsha. Oh, lenkosi uJobe uthi ingane zami angizazi zenzeni uNkulunkulu futhi akekho umuntu owenza iherongo wena aqhubeka aphile kodwa ngisekuyi-altari manje ukuthi lokho ofisa ukwenza uNkulunkulu ngomnikelo ngizoshintsha ingqondo yakho. Umnikelo neimali funda verse number 2. Umnewabo yebo uye lowo owagcoba ngamafutha inkosi uJesu wesula izinyawo zayo ngezinwele zayo. No makholwa lelike iyangemaza ngenyasokuthi Maria unikela uhamba kahle unikela abulelwa unikela uright thatha kurakabonakala ukuthabonakele lutho unikela jabonakala lutho umnandidelile uhlezi nawe zikaJesu weneno lwanikela kanti kuzohamba amalanga bahamba amalanga bese agulelwa kodwa mayesegulelwa kuhoshwa imisebenzi ayeza engagulelwa ukuthi abamiso mama leta ukuthi unikela akagulelwa unikela akakade pushayo akanikela ngeyembezi kodwa thema sefiki yembezi kwaphosiswa yena kwathiwa loyo okhulelayo weJesu loyo okhulelayo wakathethi yizwa into ethi masonikela kulonyaka sinikele kuthiwe ngisho sewuthula umlomo wakho angabaluthela athi nomthula wakho kodwa umnikele ukhulumele mina ngithi mina lesizi yakho lokho abayifakayo bebisa ukuthi ingelosi mayihambisa isizi enkulunkulu ithwele uNkulunkulu lona lesizi eyomntwana oda wakhe wanikela amen. Uhlala phansi umnikelo wethu ube-difference mabe ingelosi ifuna kulunga izinto zakho mawusukhala nje sewukhala ingelosi
imali yokugcina. Umnikelo uba yi-reference. Angivane ngowesifazane igama lakhe nguDorcas. Washona umama khalata washona ngoba ngoba uzoshona wena umboka yashona. Hande yashona. Nithi mina ushona liyafika noma nawe lofika. Namhle umangangena abadende ngokufika. Uma iseshonile ke lo mama awuswa kodwa khuluma kahle bomama namhlanje ayiseshonile tata lo mama lona bese kuyobiza uPetro kuthiwa Petro sinenkinga sishonelwe kunomama oshonile isesizibeke endaweni ephezulu woza uzothandaza kanye nathi sizobila wasenza ikoliki yami umpostoli uPetro weza ikoliki yami uma ifika laphana ikoliki yathi uphi Paul bathi mana ngokwasiqolile wathuma yona wathi bathi uphi lo mama wathi shimana nawasiyazi thina singabafelokazi kudla sinakho kodwa nabasiyazi lo mama ufile what Paul what Petro I don't get in the movie look at yena wathi mani yashesha ngobona sifakile nje ingubo inoma Mnikelo basalona bathani ukuthi Petro bafuna bakele niyamaweza la kuphi bathwa mama sisafika ngento ayenze esakhono kuyenza akafuswanga phela umthandazo waPetro uDorcas wafuswa imisebenzi ayenzayo iminikelo ayenzayo kodwa ngiyafuna ukuthi siyanikela abesinikele sinikele into eyoba singasakhoni kube yiyona esikhulumela umfana wami wesifazane phela uhana kathakathana ngiyakhuluma uhana kanjwane ngisho kuthiwa ngangifika ngithi in the name of Jesus I cast it in the name of the Lord noma ngasho yonke into kodwa wayineka cast it bakhesi uNkulunkulu esibelethweni uyathandaza uhana kodwa uNkulunkulu uhlezi esibelethweni uhana ufuna umntwana akathakathwanga uyendelela uphenina kodwa uNkulunkulu ufakile kodwa makhono yena bonakale into yinye uhana wentaba ngenkathi athi uhana weNkulunkulu makasumnikele yamthatha ngusethembele yathi inkosi akwazi ukubekezela bonikelayo yasuka inkosi esibelethweni awumakhona mzothi nakuwe unemkhuleko engayi kuphenduleka elinde umnikelo kunemthandazo ongayenza shonilanga kodwa ingalungi kunento esikuzo wena ongekwazi ukuphuma kuzo until ufuna ukunikela umfelokazi waseshonela uthi we sithambasa mawufaka nje uyambhedela usebona umprofethi weprofethi uyayazi ukuthi uyakho ibemthanda uNkulunkulu awubathabaza ubabake emkhalala bethi impilo esiphilayo lapho ngiyacela sifunde ukuthi impilo esiphilayo iyi-CV kubantu bethu sesihambile bekubalulekile ukuthi indlela ophila ngayo bekubiza ukuthi hlala uma ngabe uShalom i-CV yakhe lapha yena ebhangeni afike athi uyathola esethi mina ubaba wami yilona owayephethe kanzima athi lona owesaba uNkulunkulu kodwa we mama ngicela uphile kahle ngoba indlela ophila ngayo unebiza
ubaba wami manje ke bafuna ukuthatha into zami bathi Elisha it's fine it's okay don't worry you know now as check on now ngoba ikona lokusiza siyaletha bese sithola wethu abesifazana u2 babashwa babakhala ukuthi ingane besifile eyodwa ifike othomule ingane yami ifile ingane yami ingane yami iyaphila othomule ifile abantu ingane oSolomon ke it's okay nginikeze intela mayithi nginikeze intela usethi lona ngokusiyona ingane yakho uthi hayi vele ayibulawa isibe nethola umpezi wasethi lo mama ogcwele umnikelo wathi akamthanda akamthanda bayothatha kungcono phila mayikugcwele lokuthi bayimnikele ethi ngiyanikela bafike bayinikele bawunikele uNkulunkulu uyangena vele ungahlokoza ethe thatha vala Abraham uthi Nkosi uthi uAbraham ethi indodana yakhe baba siyaphi ngoba yikho lento ayikho inqaba whatever ayikho udasame siyabuya makolo akasifunde ukunikela umnikelo osokhuluma uAbel abathi namhlanje lokho the book of Hebrews itshela ukuthi umnikelo kaAbel namhlanje usakhuluma awukholwa akasifundele bazalwane ukunikela ngendlela yokuthi ukhulume umnikelo wakho ube sisi eyenza unoma sewunenkinga sewuhlezi ungasakhulumi kodwa umnikelo wakho ukhulume thank you.